Kod yung bangin saya perhat kabinet lagi katu lah nak duk suat lah dia. Kabinet nakut telai. Kaji pular lah dia pular memang. Tinggi tu, ini dia siang. Sangat tadi. Shimit hadian bagi noi kai ke badan hapok kalama fastam kila samit mar persha ke secretariat namar ke jing mamla jong ke sarkar manle AA hakapede beki mat jing dawa ke sarkar menta ke singi kala khod ekren yakin nong yalam lingbau menteri ke tanat puli puti Henry kamsham la sei so satya habe ekren me uba mi bon lingdo ubdeu nong ai ktien ke fastam hadin meladap mani kendo yau ba lakmen rimboi ulei thu ba gi noi kai kin meteng bai ban samit hasurak tat hadu ba ke sarkar kan ben mi da ka ordar hakapede bat kimat jing dawa jongki. Te hakaba ngi ekran bat education minister sa lakmen ruboi. Te ngila shamba ka government ka ong ba kala ekran ha cabinet meeting ye eru sepangani ka issue jungi tamba kimpala ban resolve. Te nakaliang jong education minister ula ai kata ka assurance hi kaba ngin sadan kata ka enhancement tamba ngi pade ngi ong yo education minister ba ngi patun ganya ta ka assurance namar ba ka assurance ndai ka bangi yo kalong ha ka khat atrek jong jemang ha ka bangi lai kendu ya chief minister harengkat bat isa dp walang ha ka ba ngi la poi ha ka ta ka conclusion lani ka agreement ka ba ka government kan sa pen biang no bat ba kan sa ai no ya kita ki demand sungi hadin jong ka cabinet meeting ka balai ka balong ha ka apunyo trek deh ya apunyo na apu pranta te ka balong ha ka apunyo na apu pratrek te kumta habangi ni shamba ha tu ka third cabinet meeting ru om shim la poi ha kanu conclusion te ngi la pendep yo education minister ba ngi nya apat hadu ba ka government kan ai no engi dak tak order kan mar kaji keren ngila adab ya keren baru ki promise ngila adab promise ke government kala promise ngi ngila promise ya ke government te kita ki jingnya promise kala lakut menta ngi up no stang yang taka order but education minister ong ba kila le kan bala nakal yang jongki bakin penbet no tingi ong melai ngi up bet ni hakmat jong ka secretariat man kasngi ngi samit roh ni tat adu ba ka government kan ai no yangi da kata ko order dia namar hakabaya dei ba kan ka ki promise tingi ngila ya promise mar kalian ngila ya promise ya ka sarkar ba ngin chongkhop nginum lei ai nginum mi ai nginum krani ai ngi kam krani ka price ngi kam krani ai ru hadu baladap ya ka third cabinet meeting dai what adin baladap ya ka third cabinet meeting ru bangi shamba undan ni te ngimman se bangi hapshim ya kan ka sinjam bat ngin nyai peteng ya kan ka sinjam bat ngi karpa ru ya ki kemi ki pa jong ki kena school bat ru ya ki kena school ba kin ong thau ya kan ka jing le jungi namar ba ni le na benta jong kalawei jong ki khun ki jong pi na benta kalawei jong ki khun ki jong ki ni ki no hikai ki plawan ban shong me ki bawan shong menen ru ki bon ki no hikai ki di ki long kame ki senrang ki kham duna ki khambon ki long kame namar ki dan ki long kame te ki dan ya ta ka jing kit kre ki dan ya ta ka jing smokia te kumta ki bon ki long kame ki bawan menen ke ni buram sikade yaki bat ni smong melong ru yaki ba ki hab ban shong to ban thia am ni hang thia suro ndai haba ya dei pade bat kani ka issue ka bang ya le ne benta kalawei ka jongki ba kalawei jongki khon ki jongki ngeman se ngi haban ya chaprang ya kani ka sinjam ka ka kharat tarik ru nilayo da jing thoi kiladan da ka minutes ba hata minutes la dokumen ba ka government kan sa penbet yang kita ke yujungi hadin ka likely ka cabinet meeting te ya kata ka assurance ling la da bio nduk khat tarik jong jemang te kamdan jingmat chu bangin pan biang ka assurance asisten menta namar ba ka assurance ngila da bio te kamdan jingmat bangin pen thamai biang ka assurance lada ya kani ka meeting ka bangila dan bat education minister menta kasngi kin minute maki kin ayangi ngin chu shembet andai lada kim minute maki rum nilai ngin sa minute hi mangi namar ba kipras kidan nilai kilai bangila kendo ya yu te katu ka meeting jungi kipras kila dokumen te kata hi kala de ka minute jangka meeting jungi minta kasngi ni la shemya kata sinjam kombangila ya discuss ya ka khat artlek jung jumang nilai discuss bat
chief minister ru balada ka government kam oi akan kanu kesinjam hadian ka third cabinet meeting ngin syang hangthie ba ngin yathia angthie bat kumto kumbangi la ong ngin le katahi bat ni sngo komen shibune ba kilawan shibun kibala yesno ktilang bat ngi men miet kilabun kibalawan ra kibalawan ra bam kilawan gini ki seng bhalang eru ki SU ki HYC ru kilawan kila yarapan pensna atau terpalingi ban yadayu slap bat kumjuru hakani kapor kaju kapor shagaru hilsu kaladan ka jingyaki ki banagaru ki shagaru bat shagaru hilsu ka GSU bat kiwe ru kila isno akti kidan gitu ki long keme ki long kpa ki bamde ki no hikairu kilawan chakmat banyak isno akti te shagaru hilsu nadu mentakasngi kila kinya sedang mensamit hakmat jongka mini sekretariat itu nak liang minister buat tarik nyaman pelak kata order. Dia nak kata ada ba kambu tarik ban isu kata order ba lada bu tarik ru ban isu kata order ngingin update ni hadu ba kata order bangin dayo kan bangin 4 yo kata order ngin omelet pai namar ba kamdan jingmat bangin let pai bangin wan lalong kembali le kai yari te ki knaret te ngingim de su ki knaret ki hak ke sarkar ka ban nang ban burom ikin no hikai kala shimno ya kata ka burom nangi ngila dulut self respect lado ka ban hikai ngila do ngi katno ngi le ran bai hapshong ni ahmad ki ya ki kena school jungi ki wave ngi yang haisa haimis te landing tang tu ka kompet jungi ngi ka ngi itu ba ki isnai ki te long haba ngi haban sha kita kata bat ka sarkar kam kansna kan kanyoben ngi te ngingim dani shute bangin le phai byang sha ke school jungi hindai ngi up yang ni tat hadu bangin dayo ya kata ke assurance baru ki bun kena school bagi kami baru ka order ndek assurance bagi kena school ru bagi kami ba kila bun bagi la kontak ini ru bagi ong ba ken saiwan banya join lang hakanika protest kumjuru ki seng balang ki paper but kindan ru kini ki ngatrai kini ki breu shimat ki bamkwa ban represent no ino ki ban wan komentar asngi ru men step ki labun ki bawan ban support ki ban ban shong yang tu tengi songu shibun ya ki baro bat kuble shibun ya taka jing support jongpi yang ni bat kuble shibun nakaliang jing gitu kamtam gitu kino hikai ki beladan ya taka service kembang ong katsan atau argusan bat raikosna yang minta di kena school dengan sementara jadi ki kinwan men support ki ex students ki bala pas mah kita ki kena school ki bala let ya ki degree kidan ki bala let masters eru kidan ki kena bagi lahi kai ki bala let masters eru te menta ki tur kidan sudah kot ini ki exams semester jungki te kita makiru kinsa wan banya support lang yang akan kapur